no near free fan 77 Asana was aba me boana afia pem ahankwa dio so me boa nana say ono free papens ni nyina okay to no wa a tampon water wa wo ba land nyame no nana nam ne kodwo nyantachi no so 105.7 nana tampon water wa ba land no kai so wa no ene kodwo nyantachi enne nam Ansana wo sa ba ya mo ba begina biewa ansa sa ba ya ne woti he sana esa ba begina biwa ne me problem se ba ya me lawyer no me no na ko ni nyina tu bo so fe che ba ne lawyer no wono na e ko pa nyina ani akwa abapim ne enu na makwa abapim ne enu aso nkrofo be ka kire so won po asem nra ofo be ka kire se obi ana na eso wa nya ntum wo ka se da bi se dem sine na tie de ntisa so ti an bi enu wa wo mu so wa nya ntum ka so da bi se dem sine tie ntisa me de kakra ne se me de futupa nam de be ma wo tungo se o mawati ase se won de futupa eno de be ma wo de Ghana fo pani adwuma Ghana fo de mo pani adwuma de pani ayahwe de mo pe ayahwe de pani nkoso de pe nkoso enu a na yehwehwe enu a na Ghana fo mo ye to aba ne wie ya ye bobo se wa wen obi gina TV3 so o ka kire nipa na wo se wo na TV companyfo no ko joma ama o ko ka kire sa aba ne de kom ne ebufuo na to ye so wie na bi ka ko gina TV3 kan so ko ma na ka kire se de kom ene ebufuo ene to ye na aza ko na na do so ka kire se kom ne ebufuo so no so ba no anya de kom ne ebufuo be sa to dia kan kan kire na do so ba na so an hwe ni ya kom ne ebufuo no e de pam ma no embi de pam wo ho nim de Tufo Judy oso wo hu nim de wadre wo mpesika ya hwebio de wadre wa bo bread de wo mpesika de aye hwe enti se kun hu na ya adwuma no ye nse wa ba hu fo do Ghana hu da wo no kwa ya adwuma na bo Ghana fo edin ko ana se wo pe de do de edin ko a de be odin be ko mu sam pass wo mampanyi bi ba ne e fe na na adoda wo ba be ye Ghana ye do de hia se betima ya de na daachi yakase o mampanyi bi ba Ghana na e fe na adoda nkwa wado obeyade ni penyina ni daso ni penyina Ghana fo de Ghana fo o mani daso na so untimi nyedi nyina na so ye bi mi hu